Gràcies infinites i en fetes a l'omnipotent Déu i Senyor nostre Jesucrist i a la humile Sacratíssima Verge Maria, Mare Sua. Acaba la Bíblia molt vera i catòlica, treta d'una Bíblia del noble mossèn Berenguer Vives de Boil, cavaller, la qual fon trelladada d'aquella pròpia que fon arromançada en lo monestir de Portaceli, de llengua latina en la nostra valenciana, per lo molt reverent Miser Bonifaci Ferrer, doctor en cascun dret en facultat de sacra teologia, e don de tota la cartoixa, germà del benaventurat Sant Vixant Ferrer, de l'orde de Pricadors, en la qual traslació foren, e altres singulars homes de ciència. E ara, darrerament, aquesta és estada diligentment corregida, vista i reconeguda per lo reverent mestre Jaume Borrell, mestre en sacra teologia de l'orde de Pricadors e inquisidor en regne de València. És estada empremtada en la ciutat de València, a despeses del magnífic en Filip Bisland, mercader de la vila de Isne en Alemanya, per mestre Alfonso Fernández de Córdoba, del regne de Castella, e per mestre Lambert Palomar, alemany, mestre en arts. Començada en lo mes de febrer de l'any 1477 e acabada en lo mes de març de l'any 1478. Mrs. Smith, as a museum curator, what can you tell me about the last page of the Valencian Bible? Well, as you can see here in this copy of the last page of the colophon of the Valencian Bible, they started to print it in February 1477 and they finished it around 1478. The two printers were Fernandez de Córdoba and Palomar. Though the acknowledgement that is made in this colophon of the Valencian Bible is just of minor importance, because maybe what is important is that the people that did it, I mean the craftsmen, were educated and that the sponsors were liberal and wise. Talking about the sponsors, I have to tell you that they were from German origin. Their names were Jacob of Vinsland and Philip of Vinsland. They were two brothers. They came from Isne in Oberschaben and they settled in Valencia for half a century. Something that I think that is very important for you and people that come from Spain, of course, and more Valencia, is that this Bible is almost legendary because it was even printed before the polyglot in the 16th century. Can you explain something about the museum where the last page of the Bible is kept? The museum is called, maybe as you know, the Hispanic Society, and it's surrounded by the Spanish Harlem here in New York. It was founded by Mr. Huntington in 1904. He was a man that dedicated his life from his youth to every single thing that had to do with the Spanish culture and Spanish art. He was a very rich man, he was a book expert, and he was a very cultivated man as well. The Hispanic Society is run by an association that was led by Mr. Huntington until he died in 1955. And the last question, do you know how the page arrived to the museum? This is a part of the strange and almost amazing story of the last page of the Valencian Bible. Mr. Huntington used to buy every single thing that was listed on an every year's catalogue from a German bookseller in Leipzig. One year, among all the things he bought as well the book of the Annales of la Cartuja de Portaceli, and inside it was the last page of the Valencian Bible. The name of that bookseller was Karl Hiesermann. Yes, Hiesermann was a well-known bookseller in Leipzig at the start of this century. Among many different objects, Spanish and Portuguese, which passed through his hands, we find the last page of the Valencian Bible inserted into the book Annales de la Cartuja de Portaceli, written by Juan Bautista Sivera. Here is the report which he sent to the Hispanic Society of New York, explaining the significance of this important bibliographic find. However, even though it appears as object number 168, in the catalog number 371, which Hiesermann issued annually, the real owner of the book containing the last page of the Valencian Bible was not him, but the Catalan bookseller Salvatore Bava.
Digui'm. Hola, buenos días. Por favor, ¿podría hablar con algún familiar de Salvador Babra? Soy su nuera. ¿Quién pregunta? Mire, estoy llevando a cabo una investigación y quisiera saber si todavía existe la librería de su suegro en Barcelona. No, no era una librería, sino una tienda de antigüedades. Mi suegro falleció en 1930 y a su muerte el negocio se traspasó, ¿eh? Vamos a ver, es que estoy buscando información sobre unos libros que su suegro vendió a principios de siglo. ¿Podría hablar con su marido? ¿Qué más quisiera, eh? Mi marido falleció hace unos años y lo siento, pero no puedo ayudarle nada más, de verdad, lo siento. De acuerdo, gracias por todo. Bien, como ya le dije el otro día cuando hablamos por teléfono, estoy intentando conocer la historia tanto de la Biblia valenciana, que se imprimió en 1478, como la de su última hoja, que se encuentra en Nueva York, en la Hispanic Society. ¿Cuál es la importancia de esta impresión de la Biblia en valenciana? Mucha. Además de ser la primera impresión de la Biblia en la península, se adelantó en más de 50 años a las primeras impresiones al francés, inglés y castellano. Si bien no fue la primera traducción del latín que se imprimió, ya que antes se habían impreso poco antes en los Países Bajos, en Venecia y en Alemania. Pero sí que tiene la importancia de ser la primera completa al incluir el libro más leído de la Biblia, los Salmos de David. Ello viene a demostrar una vez más la importancia y la pujanza económica y cultural de Valencia a finales del siglo XV. Según el colofón, de su última hoja, la impresión se hace teniendo como referencia una Biblia manuscrita traducida en Portacelli al valenciano desde el latín. A esta Biblia latina, que se usaba como referencia para la traducción al valenciano, ¿es la que se conoce con el nombre de Vulgata Latina? Sí, San Jerónimo tradujo la Biblia del hebreo y del griego al latín hacia el año 400. A esta Biblia se le conoce como la Vulgata Latina y la Iglesia la tomó como el texto litúrgico oficial. Con el auge de las lenguas romances derivadas del latín, prohibió la Iglesia las traducciones a dichas lenguas. A partir del siglo XII, y para evitar herejías contra el dogma, prohibió estas traducciones. Si bien eran situaciones que venían a durar bien poco y continuaban traduciéndose en lenguas vulgares. En el caso que nos ocupa, el de la Biblia valenciana, podemos decir que el manuscrito original que sirvió para la traducción y para la impresión en el año 1478 se escribió a finales del siglo XIV en la Cartuja de Portacelli. El meu germà, el frare Vicent Ferrer, així com jo mateix, havíem gran interès per acostar al poble la sagrada paraula de Déu en llengua vulgar. En Pere Boïle Castellar, anomenat el cavaller sense paor, capità general de la ciutat de València, senyor del Loc i Castell de Bétera dins lo regne de València, a més d'una magnífica gran relació amb l'orde de predicadors, havia com a marmessor i amic especial el dit meu germà, el frare Vicent Ferrer. Pot haver 10 anys, poc més o menys, lo dit en Pere Boïl vingué per a demanar-nos a romançar tota la Santa Bíblia en vulgar llengua valenciana, per a ús d'ell, així com de la família Boïl. Sempre aconsellat per lo dit meu germà, fèrem ensems la translació de la Bíblia, ací, a la Cartoixa de Portacelli, en la qual dita translació foren també singulars homes de ciència, tots frares de la Cartoixa, Francesc Aranda i altres. Per a fer la dita translació, haguérem un bo original en llatí,
que el papa Benedict havia donat al monestir de Portaceli. Quan fon feta la dita traslació, la Bíblia en valencià li fon donada en Ramon Boïl Edíes, governador de la ciutat de València e fill legítim d'en Pere Boïl, qui havia mort d'alguns anys abans. Com a hereu universal d'en Ramon Boïl de Monteagut, virrei de Nàpols, i perquè la seva filla Anna Violant haguera matrimoni amb el meu fill legítim en Francesc, a la seva mort pot haver 20 anys, poc més o menys, que jo sóc l'hereu de lo castell de Bétera, dins lo regne de València, així com de tots els seus béns i drets. Entre altres dels dits béns, havia una Bíblia original, traduïda del latí al valencià per Miser Bonifaci Ferrera, el seu germà Sant Vicent, i altres singulars homes de ciència a la Cartoja de Portaceli. Pot haver un any, poc més o menys, vingueren a mi en Philippe Wisland i altres de la companyia pelada dels alemanys, dient a mi que volien fer la impressió d'una Bíblia en vulgar. I per fer la dita empremta, volien una còpia de la meva Bíblia en valencià, la qual feren. ¿Y por qué le pidieron una copia a Mosén Berenguer Vives de Boïl y no usaron el original con el trabajo que ello conlleva? Bueno, para el posterior trabajo de impresión se necesitaba un texto manuscrito que servía de borrador. Sobre él se hacían tachaduras y correcciones tanto del sentido de la traducción como por las faltas ortográficas. Si se hubiese utilizado el original hubiese quedado inservible y el propietario lo hubiese perdido. Por eso es por lo que se hacía una copia. ¿Parla vostè valencià? Sí, home, el parle. Pues ja està clar. Mire, per exemple, està documentat, i així ho diu el seu colofó, que el mateix es va fer per la impressió del Furs de València de l'any 1482 per l'impressor alemà Lambert Palmer. En cas que l'Ajuntament era el manuscrit original, es va fer una còpia per les raons abans exposades. Va rebre algo a canvi de prestar el seu manuscrit Berenguer Vives de Boïl? Probablement. Era costum acordar un preu que es feia en diners o en llibres. En este cas pot ser que fora el pagament de la mateixa Bíblia impresa valenciana o en alguns altres llibres de la companyia dels alemans que foren uns grans editors d'incunables valencians. Primerament Jacobo i després Felipe Wisland al cap. Els Wisland som naturals de la villa de Isne de la senyoria de l'Imperi d'Alemanya i ara habitem a la ciutat de València. Som mercaders i botiguers i formen part de la companyia i raó apellada dels alamans amb el magnífic Miser Thibaut Bucklin com procurador i factor general. A la mort l'any passat de mon frare Jacobo i per el seu testament jo sóc l'hereu universal de tots els seus béns i drets. A 28 de gener de l'any passat de 1475, i per fer la impressió de la Bíblia en llengua valenciana i altres, mon frare Jacobo havia contractat amb el mercader genovès Miquel Bernissó, mitjançant en Manuel Dalmau, corredor d'Orella, la compra de 200 raimes de paper de forma major a raó de 33 sols per raima. El preu de tot l'orit paper suma 330 lliures moneda real de València. L'odit Miquel Bernissó li promès fer portar, en la forma acostumada, venir paper de la ciutat de Gènova. I el meu germà promès pagar, consignar l'odit paper, la meitat a 4 mesos i l'altra meitat a 8 mesos. Per no haver hagut l'odit paper al temps que devia, Jacobo no pogué fer ni exercir el magisteri que feia.
ans li convengué cessar-lo e aujar los mestres e altres que feien lo dit magisteri. Així rebé grans dans e pèrdues, los quals jo vaig demanar al dit misser Miquel Bernissó. El passat 30 de març, els àrbitres dictaren sentència al meu favor i així vaig poder començar a imprimir la Bíblia en llengua valenciana e altres llibres. Hace unas semanas que se acabaron de imprimir los 600 ejemplares de la Biblia en valenciano. La faena la comencé el mes de febrero del año pasado, de 1477. Para hacer la impresión usé unos nuevos tipos de letra que ya había utilizado en la impresión de otro libro, la Antonina. Los hice yo mismo, pues soy maestre argentero. Trabajamos al mismo tiempo con dos prensas. Lambert Palmar, tras acabar la impresión de Esfurs, continuó con la Tertia Pars de Santo Tomás, las dos con tipos redondos, anomenados italianos. Cuando acabó la súa faena el mes de agosto del año pasado de Nuestro Señor, continuamos ambos con las dos prensas hasta finalizar la impresión de la Biblia el mes de marzo de este año de 1478. Los tipos son de nuestra propiedad, mientras que las prensas son de los Bislán, quienes pagaron el papel, el sustento e un salario convenido. La manera de trabajar es la siguiente. Componemos a mano en las caxas, letra por letra. Tiramos una prueba y corregida esta para evitar errores, se imprime a mano en la prensa. Posteriormente se distribuyen de nuevo las letras en las caxas para continuar la composición. Cada página del libro está impresa a 2 columnas y a 59 líneas. Al comienzo de cada capítulo hay un espacio en blanco de la altura de las 3 primeras líneas para ser dibujada en él la primera letra en mayúscula. La primera línea, al igual que la cabecera de página con el título del libro, está en letra más grande. El libro ha 900 páginas. Cubiertas de madera sujetas con 4 grapas. La tirada ha sido feta en quinters. ¿Qué son quinterns? Bueno, els quinters són conjunts de 5 fulles que doblades formen 20 pàgines o 20 folis. Això servia per a solucionar el problema de la compaginació, ja que s'imprimia full a full i al mateix temps s'imprimia la pàgina 1 junt en la 20, la segon en el 19 i així successivament. ¿Y quiénes eren les mides del llibre? Bueno, el format del llibre tenia 332 per 230 i la caixa, és a dir, el que s'imprimeix, 271 per 161 mil·límetres. Entonces, ¿qué va a pasar després? Després de la impressió, excepte algunes referències d'alguns autors com Federico Furió Seriol en la seva obra Bononia o de Cipriano de Valera en la exhortación del cristiano lector en la Biblia castellana, la memòria de la Bíblia valenciana es va perdent en el pas del temps. El año pasado de 1645, por el mes de octubre, llegaron a mis manos 4 hojas de papel de marca mayor que me envió un clérigo de Valencia diciendo que las había hallado junto con otros papeles viejos en el archivo del aseo.
Eran las últimas de una Biblia escrita en lengua valenciana, vertida de la latina, por el padre Bonifacio Ferrer e impresa en Valencia en el año 1478. Espantéme mucho cuando tal vi, porque nadie de cuantos de él trataron semejante cosa habían dicho por no haber llegado a su noticia. Por ser una cosa tan nueva, me ha parecido encaxar la última hoja en el libro que estoy escribiendo, Anales de la Cartuja de Portacelli, porque en ella se ve la llaneza del lenguaje valenciano de aquel tiempo, la propiedad de la versión y la verdad de que hizo esta obra estando despacio en esta casa, a donde, siendo general, a temporadas moraba aquí. El mismo clérigo me envió el registro del padre Bonifacio que he apegado a la fin de la hoja, el cual, aunque no es de Buril de Flandes, es digno de consideración por estimar la grande opinión de santidad que los antiguos le tenían, pues como si hubiera sido santo y canonizado, le pintaron colorlas y resplandores a su cabeza. El mismo hábito estrecho que lleva pintado es el que se usaba entonces en esta provincia y aún se lleva ahora en Francia. El que fuera prior de esta casa de Portacelli, Pedro Ferrer, escribió que en el año 1424 formó un catálogo de todos los libros manuscritos que había en el monasterio y que incluso el número de códices llegaba a 699. Hoy apenas quedarán 12 de ellos. Para mayor desgracia, pereció también el catálogo en el que incluso hubiéramos podido hallar noticia de algunas obras desconocidas. Igual suerte hubiera tenido el fragmento de la Biblia del padre Bonifacio Ferrer si el padre Juan Bautista Civera, previendo lo que podía suceder, no hubiera tenido la cautela de pegarla en una hoja de su obra. Por eso se ve claramente que el verdadero autor de la traducción valenciana de la Biblia es el padre Bonifacio Ferrer, a quien señala, de suerte que no puede confundírsele con ningún otro del mismo nombre y apellido, y que la trabajó en Portacelli. No me acabo de admirar cómo pudo Ximeno en su biblioteca poner dudas en cosa tan clara, porque si no damos crédito a un testimonio tan decisivo como este, no sé cómo puede obligársenos a tener por propias de sus autores las obras que se imprimen con sus nombres. En las notas a mi biblioteca hispánica Vetus, reproduje el colofón de la Biblia valenciana a partir de un calco de la misma que poseía. Interesado en la posibilidad de encontrar en algún lugar un ejemplar completo de la Biblia valenciana impresa, practiqué las más vivas, exquisitas y reiteradas diligencias para conseguirla, o por lo menos averiguar su paradero. No pude lograrlo. Conocí al fin a un judío que me aseguró que la tenía, mas después de haberme sacado considerables cantidades de dinero, al fin confesó que me había engañado. Entonces, mai s'ha conegut un exemplar complet de la Bíblia valenciana impresa? Es tenen referències de l'existència d'un exemplar en la Biblioteca Reial d'Estocolmo,
però va desaparèixer en el seu incendi, que la va destruir l'any 1690. Una altra cosa. El text que està escrit a mà esquerra de l'estampeta de Bonifaci, què vol dir això? La va escriure el pare Diego de Bracamonte en l'any 1711. En ella fa referència a l'aura que envoltava el cap del pare Bonifaci Ferrer. La va llevar per ordre de la Inquisició, que dia que el pare Bonifaci ni fou sant ni va ser canonitzat. A principis del segle XIX, el llibre Anales de la Cartuja de Portacelli, del pare Civera, en la última fulla de la Bíblia valenciana dins, encara estava en la Cartuja de Portacelli. Què va passar després? Sorprendentment desaparegué de la cartutxa. Els erudits que parlaren d'ella a lo llarg del segle XIX es començaren a dubtar de la seva existència. Per això se va anomenar el llibre que mai va existir. El que va ficar de nou les coses al seu lloc fou el descobriment en l'any 1860 d'un salteri, o llibre dels Salms del David, escrit i imprès en valencià, que en el seu colofó diu estar tret de la Bíblia valenciana. Este llibre fou descobert per l'erudit José María Guàrdia en la Biblioteca Mazarina de París. El llibre, encara que estava perdut, sí que havia existit. El estudio de un episodio poco conocido de la historia de España en el siglo XVI me indujo a investigar la traducción española del Antiguo y Nuevo Testamento. Continuando con esta investigación, descubrí en la Biblioteca Mazarino, aquí en París, lo que no buscaba, un salterio sacado de la Biblia completa valenciana. Conocedor de la historia de esta Biblia, este descubrimiento fue para mí una gran revelación. Como transcribo en las notas de próxima publicación en la revista de la Instrucción Pública en París, el salterio en su primera página dice: en nom de Nostre Senyor y de la humil Verge María, Mare Sua, comença lo saltiri, tret de la Biblia d'estampa, la qual és estada emprentada en la ciutat de València e fon corregida, vista i reconeguda per lo reverend mestre Jaume Borrell, mestre en Sacra Teologia de l'Orde de Predicadors e inquisidor en el Regne de València e d'altres, segons en aquella se conte. Con esto queda demostrado indudablemente que la Biblia valenciana existió, siendo el salterio encontrado por mí en la Biblioteca Mazarino de París parte fundamental de este famoso libro, hoy en paradero desconocido, quizás para siempre. Sabemos que el libro Anales del padre Civera, con la última hoja de la Biblia valenciana dentro, desapareció de la Cartuja de Portacelli hacia 1835. ¿Cómo ocurrió este hecho? Bien, el 11 de octubre de ese año, en 1835, y con el fin de recaudar fondos para la hacienda pública, el gobierno de Juan Álvarez de Mendizábal publicó una orden por la que se disolvían las órdenes religiosas y los bienes de la Iglesia pasaban a ser propiedad del Estado. Es lo que se conoció como decreto de desamortización. Adelantándose un par de meses a la publicación de este decreto, el 28 de agosto de 1835, las autoridades valencianas notificaron al prior de Portacelli que él y los demás frailes abandonaran la Cartuja. Estos así lo hicieron, aunque algunos se quedaron custodiando el edificio hasta que las autoridades civiles se hicieran cargo de él. Pero la gente de las poblaciones de alrededor, adelantándose, saquearon la Cartuja y a punto estuvieron de incendiar el edificio, amenazando a los frailes que se resistían a entregarles las llaves. Al poco tiempo, en los mercados de los alrededores, los libros de la biblioteca de la Cartuja se vendían por arrobas, y cuando el gobierno intentó inventariar los bienes de la casa, se encontró con la desagradable sorpresa de que la mayoría de ellos, incluyendo la última hoja de la Biblia valenciana, habían desaparecido.
Jo no sóc el propietari d'estos llibres. Jo conec estes un perquè sóc el retor de la parròquia de Sant Roc de Benicalap, on perteneixen les alqueries de Bellver i d'on són els llauradors que són els propietaris d'estos llibres. Vosaltres es preguntareu com els llauradors poden tindre estos llibres. I jo vos vaig a explicar la història. Fa uns 75 anys, Salvador Bellver, llaurador de les alqueries del mateix nom en Benicalap, era en aquella època recader de la Cartuja, a la que portava gra i menjar per als animals. Un dia, quan va arribar al monasteri, el prior, degut al temor que tenien per la possibilitat d'un saqueig, li demanà per favor que carregaren el carro objectes de valor de la Cartuja i els amagara en les alqueries, fins que passara aquella febre revolucionària. Bueno, Salvador Bellver, en el carro carregat a estas topes, va regressar a l'alqueria i va guardar tots els objectes que portaven el carro, els va guardar en l'andana. Al passar 2 o 3 mesos, vingueren els flares i entonces s'endugueren els objectes, els artículos de més valor, és dir, els copons, els candelabros, els quadros, etc. Però es deixaren els llibres. Passaren temps i mesos i mesos i mesos, inclús anys, i ningú va anar a reclamar els llibres. Entonces els llauradors pensaren que estos llibres no tenien ningún valor i es començaron a usar-los pues, como objectes per la casa. Entonces arrancaven les fulles pues, per encendre el foc del fumeral o per usar-los simplement com llenya quan no tenien llenya. Esto va tindre com conseqüències que molts dels llibres es van deteriorar. Ara, fa uns pocs dies o un poc de temps vingué un net de Salvador Bellver a parlar a mi. Este xic volia estudiar per al seminari i entonces me va demanar que anara allí perquè allí en l'alqueria diu que hi havia uns llibres antics i a veure si jo li podia aconsellar si algun d'aquests llibres li podies aprofitar per als estudis que ell pensava cursar. Jo vaig accedir de bona gana i entonces vaig anar en ell. I no seria la meva sorpresa quan dins d'un dels llibres vaig encontrar la darrera fulla de la Bíblia valenciana de Bonifacio Ferrer. Jo em vaig quedar assombrat, em vaig quedar amb la boca oberta. Allò era un verdadero tesor cultural i així li ho vaig dir a Leoncio Bellver. Soc Leoncio Bellver. Soc el major dels 5 fills que tingué Salvador Bellver, el recaer de la Cartuja. Al enterar-nos pel pare a la pont del valor del llibre, els meus germans em triaren a mi per a que fora el seu representant en tots els tractes que pogueren eixir. Al mostrar-on l'exposició de l'Horrat Penat, l'arquebisbat, per mig del pare a la pont, al que tenim per una bona persona, va voler fer-se en el llibre, però sense donar res a canvi, encara que el pare a la pont
li contà a l'arquebisbe que nosaltres érem una família pobra de llauradors. També vingué un home en nom d'un tal Tramolleres i em preguntà que quan volia pel llibre. Jo li digui que 100 duros per a cada germà, que feien 2.500 pessetes. Em va dir que eren molts diners i em va oferir 1.000 pessetes. Encara que per a nosaltres 1.000 pessetes eren una fortuna, li vaig dir que no, perquè jo sabia que podíem traure més. Però els meus germans s'enfadaren en mi, dient que si a lo millor es quedaven sense res, i em digueren allò de que l'avarícia trenca el sac. Potser aquell home va pensar que acabaríem acceptant. Però al poc vingué un antiquari català que li dien Salvador Babra, en companyia d'unes persones que parlaven en francès, i estos sí mos donaren les 2.500 que yo demanaba. Esta fue la razón por la que el monumento tipográfico no se quedó en Valencia. Salvador Babra, el anticuario catalán, fue solo la tapadera que sirvió para encubrir la salida ilegal del incunable de España. Un par de años después de la exposición de Horat Benat, el libro Anales de la Cartuja de Portaceli, con la última hoja de la Biblia valenciana dentro, apareció en el catálogo del librero alemán de Leipzig, Karl Hirsemann, quien, como usted ya sabe, se dedicaba a la compra-venta de libros españoles y portugueses, y lo sacó a la venta por un precio de 48.000 marcos de aquella época. Aunque en un principio se rumoreó que el libro acabaría yendo a parar a la Biblioteca Nacional de Berlín, esto no fue así. Konrad Heibler, un experto alemán en tipografía, escribió, pocos meses después de la exposición, un largo artículo sobre la Biblia valenciana en la Revue Hispanique. Esta revista se imprimía en París, pero la editaba la Hispanic Society de Nueva York. Heibler vio el libro en casa del librero Hirsemann, quien tenía en el Museo Norteamericano a su mejor cliente. Todo ello nos lleva a pensar que desde las primeras gestiones de compra al agricultor de la alquería de Bellver, el libro estaba predestinado a ir a parar a Nueva York, donde en la actualidad hoy todavía se encuentra. Bien. Los datos sobre la historia de la Biblia valenciana impresa parecen concluyentes. Pero, ¿por qué desaparecieron los ejemplares después de la impresión? ¿Qué razones pudo haber para que 180 años después de la impresión, cuando Juan Bautista Civera en Portaceli recibe las hojas desde la Catedral de Valencia, ni siquiera él hubiera tenido noticias de su existencia? Daniel Vives. Se l'interroga si ha entrevengut en la correcció d'un original de la Bíblia escrita en vulgar de mossèn Vives de Boil. I què és el que hi ha fet? Pot haver 6 anys, poc més o menys. Vingué a mi mestre Andreu Forcadell, cirurgià, dient-me si volia entrevenir en la correcció d'un original d'una Bíblia en vulgar limosí que era propietat d'en Llagostera. Com havia un gran treball de mudar los vocablos limosins en valencià, dexar de corregir dit original. Mestre Andreu, hagué una Bíblia, un original d'una Bíblia de mossèn Berenguer Vives de Boil. Lo dit original començàrem a corregir-ho en la forma següent. Mestre Borrell tenia una Bíblia d'estampa en llatí. Jo llegia en la de mossèn Boil. Mestre Borrell corregia dient-me «Adobau això». I jo adobàveu. En esta forma corregirem 4 o 5 interns, poc més o menys. Après,
Mestre Andreu, tots els altres que feren fer dita empremta digueren a mi si volgués corregir sobre la estampa. Mestre Borrell continuà a corregir dita Bíblia de mossèn Boil amb lo frare Comes de l'ordre de predicadors. Corregiren 2 o 3 quaderns. Per quan fon vist que la correcció feta amb lo frare Comes no era bona, torné a corregir l'original amb mestre Borrell, los diumenges de festes. Los dies faeners corregien l'estampa. Après de corregir 2 o 3 quaderns més, mestre Borrell, enutjant-se, dix a mi que lo fes, que si en res dubtava, canàs a ell. Així, corregir lo restant de dita Bíblia de mossèn Boil amb una altra llatina d'estampa que mestre Andreu havia hagut de mestre Parentís per corregir la de Romans. Tots els que feien fer la dita estampa digueren a mi que acabàs de traduir lo tercer llibre de l'Esdràs, lo qual mestre Pineda havia traduït 2 cartes. Dites cartes les mostria Jaume Pérez, bisbe. A fetes, d'unes rasures, es sobreposais de sa mà en la Bíblia de mossèn Vives de Boil, mudant la sentència de dit original? Sí, fon necessari que afegís i mudàs en lo dit original de Romans justa l'original de llatí. Sa reverendíssima senyoria Jaume Pérez ha vist o a consell seu Daniel Vives ha corregit alguns quinterns del text de la Bíblia en vulgar, la qual ha estat estampada en la present ciutat de València. Sí, lo dit Daniel Vives 2 o 3 vegades vingué a mi e me mostraus pregs amb memorial d'alguns vocables latins dels pregs de la Bíblia de Sant Jerònim perquè jo li declaràs dit vocables. E après, una vegada a Vives, portaus quinters en els quals era traduït en vulgar lo tercer llibre de l'Esdràs. E jo li dic que allò eren testets, volent dir que no valia res. E als no hi sé. Andreu Forcadell ha entrevengut en la correcció d'un original d'una Bíblia escrita en vulgar de mossèn Vives de Boil. Què és lo que hi ha fet, o sap? Pot haver 6 anys, poc més o menys, que mestre Lambert, estampador, i altres alemanys, parlaren a mi que donés forma, que corregís alguna Bíblia en vulgar perquè amb aquella se fes estampa. I així, amb la companyia dels alemanys, parlarem amb lo cabíscol, qui la vos era vicari general, que donàs llicència de fer dita correcció. E aguda dita llicència, donarem càrrec a mestre Rovira, que corregís una Bíblia escrita en llengua llimosí. I perquè havia gran treball en mudar los vocables llimosins a la llengua valencià, cessà de fer dita correcció. E après hagué una Bíblia de mossèn Vives de Boil, e concordarem amb mestre Borrell, frare predicador e la vos inquisidor, de fer dita correcció. E mestre Borrell pres càrrec de corregir-la, e corregir amb Daniel Vives fins als Levítics. E per quan Vives devia d'entrevenir en ordenar l'estampa, no tenia temps per a tot, mestre Borrell hagué a frare Comes que li ajudàs a acabar de fer dita correcció, lo qual van fer fins a la fi. Fent mestre Borrell dita correcció, algunes vegades donant-mi los quinters, que eren corregits per a portar-los a l'estampa, e allí Daniel Vives, ultra la correcció que mestre Borrell havia feta amb una Bíblia llatina que tenia, corregia en disquinters. E als no hi sé. Lambert Palmart ha entrevengut en la correcció d'un original d'una Bíblia escrita en vulgar de mossèn Vives de Boil. Què és lo que hi sap? Jo tenia càrrec d'estampar les Bíblies. Algunes vegades, mestre Andreu Forcadell, cirurgià, portava alguns quinters dels que mestre Borrell havia corregit per estampar-los.
Elodí Daniel Vives corregia les planes compostes en la Bíblia sobre l'estampa i tenia damunt una Bíblia vella que no hi sé si era en vulgar o en latí o en hebraic. A més, l'Odit Vives tenia un apartament en una casa per a fer dita correcció. Li fon dit per Miser Filippo Wisland, alemany, que era principal en l'estampa, que no tocàs en los quinters que trametia mossèn Borrell, ni afegix ni mudàs cosa alguna, pues los trametia corregit. E als no hi sé. Jaume Borrell ha entrevengut en la correcció d'un original de la Bíblia escrita en vulgar de mossèn Vives de Boïl. Què és lo que hi ha fet? Mestre Andreu Forcadell, cirurgià, i Daniel Vives vingueren a mi i me portaren un quinter del plec de Sant Jerònim de la Bíblia, dient-me com mestre Rovira havia començat a corregir la Bíblia de Llagostera, que era en llengua limosí. I me digueren que los qui estampaven les Bíblies donaven al dit mestre Rovira 30 timbres, un comprensori, una última de Santo Tomàs i lo confessional petit de l'Antoni. Tot això donarien a mi si jo volia prendre càrrec de la dita correcció. Jo repòs-los que la Bíblia en limosí era corrupta. Bé, los dit Vives i mestre Andreu me digueren que ells hi havien un altre original que fos bo. I de fet hi hagueren la Bíblia original de mossèn Vives de Boïl. Està, empero, en veritat, que abans que jo començàs a corregir res de la Bíblia, los dit mestre Andreu i Vives me digueren com havien hagut a vènia del cabíscol, qui la vos era vicari general, dient-me com lo dit cabíscol era content que jo la corregís. I quan jo hagué corregit amb lo dit Vives fins als jutges, lo dit Vives dix a mi, com havia corregit sobre la estampa, l'Antonina i los furs, i així mateix havia testar sobre la estampa per a concertar los quinters que feien falta per a estampar de la Bíblia. Així, jo hagué un altre amb qui corregir. So és Frare Comes, de Predicadors, amb lo qual corregí tot lo restant de la Bíblia, excepto lo Salmi, e per quan lo dit Vives dix a mi, que lo Salmi ja era corregit per lo reverend Frare Jaume Pérez, bisbe, excepto també lo tercer de l'Estràs, el qual jo dic moltes vegades al dit Vives que no fos inferit en la Bíblia. Ans jo me n'alteré molt quan oí dir que lo dit Vives tenia una Bíblia en latí amb la qual corregia. E dics que tots los passos dels jutges avant, que són tocats de mà del dit Vives, los ha corregit ras sense sabuda meua. Empero, dels altres passos, en los quals la dita Bíblia se troba corrupta, són rasat així per inadvertència meua. Daniel Vives. Se'l deixa anar sota caució i penyora, amb l'obligació de presentar-se quan sia cridat ultra lo santo ofici. Daniel Vives fue condenado a una pena menor, y no con la severidad que tenía por costumbre el Tribunal de la Inquisición en casos graves de herejía como este. Ello hubiera supuesto condenar también a los demás implicados en la impresión, todas personas de alta posición y relieve en la Valencia de aquel tiempo. Los inquisidores debieron pensar que les sería más fácil después hacer desaparecer los ejemplares y acabar con el problema sin hacer mucho ruido. Esa fue la razón por la que la edición de la Biblia valenciana desapareció quemada por el fuego sin dejar rastro de su corta existencia. Lástima que de este monumento tipográfico no haya llegado a nuestros días ningún ejemplar completo. Pero eso quizás le hubiera hecho perder el encanto a la historia de este incunable cuya última hoja ha sobrevivido al devenir de los tiempos y que es hoy pieza capital de la cultura valenciana y universal.
Bonifacio Ferrer. En 1416 se separó de la obediencia de Benedicto XIII. Murió en la Cartuja de Valdecristo en 1417. Berenguer Vives de Boil. Murió en agosto de 1477, mientras se imprimía la Biblia valenciana. Andreu Forcadell. Murió antes que su mujer Úrsula, la cual en 1506 fue condenada por la Inquisición a morir en la hoguera. Felipe Bislan. Después de la impresión continuó viviendo en Valencia y hacia 1484 se dedicaba a la importación de azúcar. Lambert Palmar. Tras padecer diversas penurias económicas, se casó con una de sus acreedoras, Elvira Ximenis, lo que resolvió su situación financiera. Alfonso Fernández de Córdoba. Después de la impresión de la Biblia valenciana, huyó a Murcia por asuntos pendientes con la Inquisición, debidos a su ascendencia judía. Jaume Pérez. Continuó siendo obispo cristopolitano de Valencia, y tras ser impresas varias de sus obras, murió en Valencia en 1490. Daniel Vives. Escapó de Valencia huyendo de la Inquisición y refugiándose en Perpiñán. Finalmente fue quemado en la hoguera en 1522. Jaume Borrell. Después del juicio continuó con sus actividades eclesiásticas y su rastro se perdió con el paso del tiempo. Juan Bautista Civera. Murió en la Cartuja de Portaceli en 1655, después de vivir en ella durante 60 años. Jaime Villanueva. Debido a su postura liberal contraria al absolutismo del rey Fernando VII, se exilió en Londres, donde murió en 1824. Francisco Pérez Bayer. Junto con Gregorio Mayans aprobaron el nuevo plan de estudios de la Universidad de Valencia. Murió en Madrid en 1794. José María Guardia. Pocos años después de descubrir el salterio se nacionalizó francés, viviendo en París, donde murió en 1898. Antonio Alapón. Tras dejar la parroquia de Benicalap, murió en las misiones de Venezuela a consecuencia de la caída de un burro. Leoncio Bellver. Compró una casa en el camino de Burjasot y pudo cuidar del porvenir de su familia.